Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki nong di dok masi ibu jem kamai cakpo hapo kasnong lengka apa Shillong. Kilamat ya kajing namar ba mentah la kumbalai tayo tam bakador pasnong lengka kala pensange swasipor ya kajaka syok dok masi bat kabahap apa upot usam jakador pasnong lengka. Habai keren ba uba John Majai ubu jem kamai cakpo da kabade dok masi ulaong bayam mentahi sipor naduk pala pak sange swai ya kini kajaka syok dok masi kala bu jing bah yaki banwat ya kajaka syok dok namar hadu mentah ki syok dok iki masih kat habaki yo jaka uba John lo kerpat rui kador pasnong lengka bahkan perkhat lem ya kajing jong kinong syok dok masih bakin duk kamai hakum kini kapor baka perthai borok kawe kaya kendo jing nakaliang jong romak snong kador pasnong lengka uba triki lakyang ula pensyai baka jing phak khang syua sipor ya kini kejaka kalong nam ta kajing kho jing suba jong kasnong bat ula ong ru baka dor pasnong kan song perkhat biang syuaban ajing bet nak mentaban play biang ya kini kejaka syok dok masih Amde bakang kade ba pensanya sport la pensanya syarat nadu bawan inspection nang kai na food and safety tuan nang kai tuan inspection jadi suong te nang tai ru kham ni dah di suha penbiang ingi ki kendon ki kat kum kejuk mentate scientific way method ya kasam mansna te nakaliang snong ke pasange so ingi sport kat bapa dia juga matai te yang mentat rengi la sange la don alai te tam ta te ngi along nong no lalu mir kat sebayo masih sata ngi lek tangi yo teng yo na mau yong ru isuli thau dok kilo mencuangi ot hi be jong adi we mtu yo ot de menta pat la si thau dok kilo be kat bayo masih teng si sejan dayo masam na liwat masih tu la orang mulai di try cakap tak terpak lagi try cakap suha ayo dam awe ka transport ke jengah ke lekawan kau menta por lockdown te kan kam klo yang ngi kendian dari la shala sisni te la dalak biang kayo kahat long normal ka persepat kan sem jing ini des kowe setiru kalong ba ni nang ni pi kala jeng ai nang ni sulu setir sakabai kit masih sakabai kau masih itu long isno ba kami syo kan buat ba kini kon kum ka buat kini di nong tre nong belaru teng mentale isno ya kiro hapong no iwat kam no sewai mario syo ban oddo nti dengan nyalam semuyong ru ngila long setir kila ot ka ti te imi syo kan man ai kam iki we ru to yang ni te ni suya sim dok kilometer nang yo hi mulu mala rei ong kata ka ban long we ko man kopor te kam long su kan ka jing nong ko we long su sne pala long bai kini ginong belah kan bala mental dan lai bala ngi la daki post nem la ash post nem kidon bala khatsan nem mentangi hapongi kita sange syawar bala sesuai nomor long tang ngimyo ot hi jong ngadi te kumno kan ngin ai bala dak hiru ngin sil ki ngiru ngi sem jik hi kata ko we ka long pi apa syua ban le kado long bangin wan long ta kan don expectation re dak kwa ngi ban ni ho ngi don kam ban im kat kum ka juk mai man ta de long scientific we bangin long akut ke subah re ko we ka long ba ai jing hikai syua kan ni nomor do paro phat ingi sya ka jing hikai kano ka jaka hikai ai hikai ngi kenang ngilak kan dari mentah suan long ba klem hikai klem tingi ni sem cincar kan gitu ada don kata ka training kumno bangin long pen kuat ya ka sem ka ne ka bam ka ma pri dal adon kum kita te ho kan ngilak kan buat mo pi ka jing kalong ba ngi sini nyimpat don te kata slaughter house ko biang lada ka sarkar kala ala ban pensna ini sini di slaughter house ko biang te ngilak kan mo ban nyalek ot slaughter house minta nameliam nangi nanyomer ngili ot ki mo yong kamli de batai ti lada ngi ot pat sini jong ladi pat long ba along lo ba nimla te long nimla compare te bat ki ting don kam ina kaliang sarkar ba subhana kalong bala pendiang yang ngilang ka slaughter house sini kenang sini sanjung ngiru kenang bangiru ngilak kan ban le put ne la ban tre ya kam dok ketum kejuk mentah dan saya setuju tak kebuburan dia tidak pasnong kepat mesin surit dia kasnong ni jaga isi dia pasnong ni ba subha le loy jaga ko kamu kumba pila ong ni sange swa odo ni buram sia kasnong dia sange mentah
Yang cepat yang nyuruh nak kalian jengi kita odok dah musim sulit ni cepat suha tolong ke bala lek kamploi nak nang dah sai sin nila ben yo kan od yang pok snong ade nila ro ban penbiang nama odok bangi di pok snong ade ni penbiang yakin nong snong ade hi Entah takat sawa yuk masih style pen kuat seta. Ani jing palat tentang tiang bom yuk tentang tik dok ro tentang kadok ro yuk. Saya tiang yuk masih kita cakap ro yuk. Karpat ngata karpat ma tok lek kamploi mo sangat cam ta sport lek kamploi nok mo. Ba janja mangi belong kumnia dah. Kalian jong kasinong hi bede bagani ka jing shodo dan ka jing oddo jong iba kabarli marbunyang hi bagani hi kade ka kam lawnong kala long illegal mo ya kani ngilai i na kalian ka sinong ya kani namar ba kasinong hi ni su fi sin bangi i hi ba kambet kambiang kani ka jing oddo jong shodo jong ili ba ang thie ka i kawan ra bon ki jing e namar kani kade ka health issue mo kani kade health issue ti kasinong kadon ka authority ane ka intervene ya kani nomor ba ki bubun ki complain mo nomor ba kajing odjung ini ba ang thi ngi sha ba kalong kabam khoi kabam suba mo lada dai ini ba hi ba ibam tangi ka do marwai mo tang ka ye ka sam jong i ka biang andre kani ka commercial business ka mo i le anti i od ang thi tin tu sedi hang ni ko yo kon ton jong i tin na ta ngi i ba kajing bombit bombiang kajing oddo jong i ang thi tingin na kalian ka snong i khang soi i sport hi nang nakatadaw kiladon ka jing one inspection na kaliang jong ka food and safety yak ti ka jaka oddo jing ti ba the tingi la long ba kam ibit imbiang na kaliang jokiro ki laong ya kata kam ibit ibiang tina katadaw ka sinong ka buddian ya kani daga sinong ya manta sipor hi ka khang nok swa kani ka jaka oddo jong ti wala kataru hapor mangi kendu ini assistant commissioner joko food and safety mo ini kongru ila batai hi bai ba ngem pendu e kata kam jakpo jong i sang thi henrya sipor mentahi la ongi iba insulate oddo no stang sipor sang thi po sort house ko po mo yong mo ti kata ai gidi ke ba nakaliang kasnong ni ko ban pensange so i sipor abai dei ba kata bangin ai jaka nakaliang kasnong tengen tu hi kamdon ka jaka mo namar kini ki ba oddo ang ni hi po snong jong i po oddo masi po oddo senyang idon la ka jong jaka mo te kila man set up ya kan business suki ha jaka ka biang kat kum ki tu ki norms lani ki kendon jong kan food and safety ta kemun ngi sai pai hadian ni kata nak kaliang jongi ngi sai pai hadian ni kata la ka ibet ibiang de nak kaliang jong sinong ngim don ka jaka ban ai ki ya mentahi nak kaliang jongi hi nak kaliang ka dorba sinong ka executive committee jong dorba sinong hi ngi patla ban ai kanu ka rai kat ba ini iba mo ipatla ban pen biang so lani da kata ka mini slaughterhouse mo ka ba in penbit penbiang sakat kum kejing kwa kaban long ka bakhut ka busuba kan ka kum do jong ni ti tingi sai pe ka ta ngin sa la de ila ban penbit penbiang so kan diat kan sai ke kasnong sa syong perkhat biang ni ta